niyamatsha nimatshela itimu yomntu. Uyihlomkhulu zanganze club, utata akho zanganze club, wasike wathenga amahashi nedonki. Wena unesibindi sosuke kwenye ifamily uyixelela bale family. Uyoxelela ifamily ba haya uqhube kakuhle. Madoda, iChiefs ka ingaqhubi kakuhle hlala endlini. Uyeke into yakwaMtawungu naMantawungu. Utata omkhulu wakho wathenga amahashi ngapha eGauteng ezimine. UMtawungu wenzela abantwana bakhe itimu. Ngoku uyamatsha wena umatshela uMtawungu netimu yakwakhe nabantwana bakhe. Utheni ungasuki? Uwe. Dine picture uthatha imali yokugqibela endlini uthi uyomatsha umatshela itimu yakwaMtawungu. Ngapha uyihlomkhulu notata akho ushiye idonki. Utheni ungamashela idonki zakokwenu okanye uye umashela utata akho batata why ungazange ube neclub?